Akashbani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pazari, ahanbada maroiba pau. Tampaki Zilla Marigi Tongan ba mafam singda security force na nongmai mariputaru yauna khozukulai kaya marum phagale. Raizagi singi Zilla singi paumi singi lup singna lamdam sida climate change ki saitheng hanthana bagi matangta wa khanakre. Board of Secondary Education Manipur na lopa class 10 ki compartmental amasung special parikha gi phol ngasi lauthokre. Nagaland University ki din Dr. Sitaranjan Devna senja thumja tawi haibigi maralda CBI na tijin bahokre. Amasung Bharat ki astronaut group captain Subhanshu Shukla amasung Axiom 4 gi atei crew member sing sundrang dagi halakre. Security force na rise asida santi amadi tangdu leita ba phibam puraknaba lepa leitana satharaliba operation gi sarukam oina ngasi tampaki tongan ba jila manga da thibu humki thabak sathabada nongmai maripu taruk yauna khuzu kulai kaya phagale. Manipur Police Headquarters da pangthokpa paugi mifam amada IGP Intelligence K Kabib Nahai akaknaba paw ma phangbadagi Manipur Police Central Armed Police Force amasung Bharat Lanmi gi apunba kangbu amana Imphal East, Imphal West, Thobal, Kaksing amasung Bisnupur Jilla singda ngasi ayuk thibu humgi thabuk sathabada yamlaba khuzu khulai sing adu phagatkhibani. Phagalaba polam singi manungda SLR rifle tarataruk AK series gi nongmai manga Insas rifle ahum pistol taramapan single barrel nongmai tarataruk bolt action nongmai taruk twins mortar ama grenade mapan 7.62 ki nongmai maru samanga kuntaruk 5.56 ki nongmai maru sani kuntaruk 303 ki nongmai maru sama marbudra 9 mm ki maru taret yauri magna hai. The joint teams comprising the Manipur Police, Central Armed Police Forces and the Army and Assam Rifles recovered the following arms, ammunitions, explosives and other warlike. Total number of ammunitions recovered are 974 numbers. These continued intelligence-led operations represent a major accomplishment for the Manipur Police and the security forces in their continued mission to restore peace, uphold public order and safeguard the lives and property of citizens. The Manipur Police reaffirms its commitment to fostering a peaceful and secure Manipur. Mausagi ainga sagi khalda khongzel yangna ahongba laktuna malemda asoba safu ama perakliba sibu hanthana ba mediana chawruba thodang loduna lagli. Manipur gi waina su haukiba sei khara asida nongju nungsagi phibamda asoba ahongba lagliba sigi yenglaga miyamda masigi maram khanganduna honglagliba phibam asi laksinana bohonabada mediana asoba thodang loduna ba Rajya Directorate of Environment and Climate Change na thabuk thorum kaya paikhali. Masigi manung sanang asi porompata leiba Directorate asigi office ta Manipur gi singi jila singi paumi singi lup sing yauna tongan ba media partners sing yauba capacity building ama pangthokre pautam ama. Rajya Directorate of Environment and Climate Change na ing isingani ki sumna taramapal dagi hauna climate change gi matangda miyam da ningthina gyan loksing pina naba singam sung tamgi tongan ba media house sing da thabak toba paumi sing da fellowship piduna lagli adubu anobu khongthang amu oina directorate asina singi zila da mathau toriba paumi sing gi lup sing yauna makhoina climate change gi matangda makhoi gi zila sing da ahen ba thodang launaba khongthang paikhat pa hore masigi manung chana ngasigi program adu pangthokhibani maduda sarukya ki basing Zila singi paumi yauna tongan ba media house ki paumi singna matau karamna amadi karamba hiramda reporting tawduna khongjel yangna honglakliba climate change gi phibam asi laksinbada mateng oigani haina akhang ai singa watana ki thorom madura saruk yakiba Rajya gi Environment and Climate Change gi Director Dr. Torangbam Kumar asumna hai. Climate change है हाइबर कांजा climate हाइबर वाइसी not a new word. How would they अपने climate है को change है जो how would they अपने climate की extreme weather events दी human anthropogenic way मियों भी कोई ना थोहम भी कोई मियों भी कोई ना intensity हेलन बनी ना मियों भी क्या करा कंदा अमुक intensity हन्नन भी आगने Malayam ngasi climate change gi samasya asi yamna khaning khai oiba amadi mipum khudingna tangai fadana samasya asi hanthana ba lofam thokpa thodang lobagi tangai fadaba su hengalali Akashbani Imphal gi paw gi damak RK Manipur sana. Imphal East Jilla gi Kairau Bitra sub division gi manung sana leipa iril turel torbanda lam khopsinduna ain kaina samga sagali basing ngasidigi takthokpa hore.
Security Force yauna official siling asi Imphal East Jilagi Urup amasung Arabti area da Turel Torban Kopsinduna Samgat Sakalibasing bulldozer sizinaduna taktoki. Maduda SDO Kairau Pitra Laisram Rosan SDC Gitanjali yauna official kia saruyaki. SDC Kairau Pitra Arambam Gitanjali nai Turel Torban Kopsinduna Samgat Sakarpana ising isaugi matamda miyamda khutong sadaba kaya mayok naribasigi yanglaga drive basi sathabani. Eviction drive asi iril turel amasung kongba turel torban paringda khundariba Kairau Makting Masahan Bamon Kampu Kalika Kairau Pitra Takhok Makha Kiamgai Muslim singba khul singda susatagani sarkarna paikhalaliba thorang asida miyamna mateng pangbinaba mahangna appeal tawri ngasigi drive aduda Water Resources Department Police amasung lekai gi club meira paibi sing susaruk yakhi paugi marak thanna atenma break ama Load napi hobugi awaba leiraroi khwaidigi pharba ken satar haiba napi hida ama thorakle Ken satar ha ken satar urikcha phoman bi senjreng pakhang paya Yensin man bi sumsit man bi di atu da natana napi makhal kaya sur sienba ngamba napi hidak ne ken satar haise Karamba kanda kap tori ba numit tram ngani dagi na nipu phawi munung da kapa yai manipur gi lehaw da khwaidigi chunarba ken satar Sizin nabiyo ken satar pam da napi manghalu Pogdok Hengalalu Wahengbam Agri House marang kaina pangbiragani ken satar Wahengbam Agri House nape palilam laida amadi anak palaw hidak yon ba dukan singda marang kay na pangbiragani ken satar Nungairaba paugel liver transplant kaya may pakna tawbada malem gi oina maming leiraba gastrointestinal expert Dr. Neeraj Chaudhary Fortis Hospital Basant Kunj New Delhi gi akhanaba OPD lagliba July 13 yumchakaisa numit ayuki pung 10 dagi nungthil pungani phawba Trevi Hospital Lango Laimanai da hangdok chergani akupa marol gi damak 8805753663 da call tawbiduna tangna phangba khudong chaba silobi ho Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal Degini. Board of Secondary Education Manipur Boss Hamna Loba Class 10 gi compartmental amasung special parikha gi phol ngasi lauthokre. Compartmental gi oina punna mahiroi lising ani satruk tara mari parikha thabagi manungda lising ani samnga humbudra mapan pass tawki. Pass tawbagi sang sada marbudra nipan dasmik taruk ni. Special parikha gi oina mahiroi kunthra mari parikha thabagi manungda mahiroi kunthra humdoi pass tawduna sada marbudra tarit ki sang oikhi. Parikha gi phol lautholaduna board ki chairman Akham Joy Kumar nahai class 10 gi parikha asi mathang sahidadi taru talana amadi yamna section na pangthokna ba honari National Education Policy lising ani kul lakpagal walena mathang sahi gi metric parikha tadi ahong bakhara lakpa yai hainasu magna makhata khi Bisnupur District Hospital matamga sunaba mawongda ningthina samgat sakanabagi matangda mifamama Bisnupur Jilla gi Deputy Commissioner Puja Elangbam na sababati oiduna ngasi pangthokre mifamatuda District Hospital Management Society gi mihutsing susaru yakhi mifamatuda DC Puja Elangbam na hospital asigi pibam pagalana ba honabada District Administration gi maikitigi pibi yaba mateng pigani haina phungtokhi Imphal East Jilla gi Gwal Tabi Khuldagi Lanjen aduna hojik nongadata hangliba relief camp ta changsapam lawduna leriba khuncha singna relief camp asigi awar apa kaya yengsin bitana lerakpa adu lamlai kendra gi MLA Khongban Tabam Ibom Sani yengsin bibigi tamak khuncha singna MLA bu thagat bu phungtokrai relief camp asida ngasi paumi singa una pamada Gwal Tabi Village Development Committee gi secretary Sirom Mangkol Jauna wafamasi phungtorakhibani World Youth Skill Day ngasi Sanapati Jilla gi Mount Everest College ki auditorium da ngasi pangthokre. Kumsi segi hiramna artificial intelligence amasung digital skill care sizinaduna naha singda thauna hapa haibasini. Thoromasi Mela Yuba Bharat IQAC amasung Skill Enhancement Committee ka khusumnaraga sinbani tungda technical session singsu pangthokhi. Anti-Repression Day lisingani kun mga ngasi pangthokre. Observation Committee Anti-Repression Day na sinduna palanthormasi Imphal gi konung lampakta leba lamyan masanglenda pangthokhi. Palanthormasi da social activist RK Ranendra Zait Observation Committee Anti-Repression Day lisingani kun mga gi chairperson Khangem Ananti UCM gi President YK Dhiren Saruyakhi. UPF ki advisor Leisang Them Jatumalina resource person oina thormaduda wangangkhi.
रिम्स की डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ने सेंटुना वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे की थोरममा ngasi रिम्स हॉस्पिटल दा पांगथोखरे थोरमदुदा रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा सीज हॉस्पिटल लांगोल के चेयरमैन डॉक्टर खुंदोंगबम पालेन याउना अतै मिय क्या सरू याखी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे नोने जिला की खोपुमत लेबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे गसी पांगथोखरे जिला अदुगी चीफ मेडिकल ऑफिसर ना अथोय मिथुंग ओइदुना पांगथोकी बथोरमदुदा खोपुम ब्लॉक की मेडिकल स्टाफ सिंह आशा सिंह अमदी अतै मिय क्या सरू याखी पालन थोरमसी था असिगी तरानिपान फौबा सथखीगनी हाइरी चीफ मिनिस्टर्स इमा नोंथांगलेमा याइफा तेंगबांग स्कीम की मखाद खुदोंग साबा लौनिंगबा चांदेल जिला की मियामदगी दरखास्त गौरी चांदेल जिला की डिप्यूटी कमिश्नर एल नंदकुमार थोकपा चेरोल मदाई स्कीम असिगी मखाद मियामना सही असिगी अगस्त 5 फाउबगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी डिप्यूटी कमिश्नर ना चेयरपर्सन ओइबा मियोय मंगाना साबा डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी अमसु सेमले पनबयाई चीफ मिनिस्टर्स इमा नोंथांगलेमा याइफा तेंगबांग स्कीम असी खुनाइदा सोथना लेरिबी नुपी सिंगी फिबम अमदी पुनसी महिंग फगलनबा पैकेट स्कीम अमनी पाउगी मरक थन्ना अतेनबा ब्रेक अममु सही निफु हेना बाबिना हाइबा ममिंग सिना अना लाइंग गिलमदा थाजबा क्वालिटी लेबा मति सेक्शन ना होनबगी खुदम होइतुना लाक्ले डायग्नोस्टिक तगी हौरगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमदी कैंसर केयर फाउबदा बबिना न मांगजिन थाना संगशिलक हौजिक अमुक मखाता न संगशिलक्तुना मयामगी मफमदा खुदोल तमजरी बाबिना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग 2025 की नर्सिंग बैच की एडमिशन हौजे हौजरी बाबिना हॉस्पिटल दा एक्सपीरियंस लेरबा फैकल्टी ग लोइनाना हक्थेंगना ट्रेनिंग अमदी थबक तौबगी खुदोंग साब लौबियु सुमनतगी सीट निफु खक्तनी हौजिमक अप्लाई तौबिहौ अहानब लाकपदा खुदोंग चाबा पिजगनी साजीवाल जेल रोड खावई सोइदा लाकपियु नत्रगा फोन 9746154772 नत्रगा 7760950972 da ngasimak call tawbiro Bavina Institute of Nursing Nurturing Care Inspiring Growth आकाशवाणी इम्फाल दगी पाव ताबिरी नागालैंड यूनिवर्सिटी की दिन डॉक्टर सीतारंजन देवना सेंजा थुमजा तवी हाइबगी मरालदा महाकी मतकता सीबीआई ने केस अमा रजिस्टर तौदुना थिजनबा होख्रे सीबीआई की पाउनाई सीनियर प्रोफेसर सीतारंजन देवना यूनिवर्सिटी दा दरकार लेब पोलम सिंह अमदी साइंस की मसाक मथुम सप्लाई तौरिबा मियोय सिंगदगी सेंजा थुमजा तौरंबनी हाइरी भारत की एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन सुबांशु शुक्ला अमसुंग एक्जियोम 4 की अतै क्रू मेंबर सिंह नुमित 14 सुबना सुंदरंगदा लेरो मतुंगदा टेक्ता कायदना हलखरे मखोयना हलपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थागत फोंतोखरे मखोयबु थागत फोंतोलदुना श्री मोदी ने हाई सुंदरंगदा लेरुबगी ऐतिहासिक ओइरबा खोंसत असिबु लेबा की मियाम पुंगमुना थागत फोंतोकनरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दा सत्प भारत की अहानब एस्ट्रोनॉट असिना लेबा असिगी मियाम की मंगलाना दु मंगफाउना अंदुना लम असिदा होंदरिबा मियाम दा इनोट अमा पीरे हौजिक सानबगी पाउ Ngangbam Amukhomba tagi Chinese Taipei da chathariba Taipei Judo Cadet Championship 2009 da Bharat ke mohut sinduna saruk yariba Manipur dagi sanaroi ani Khuyen Them Monica amachung Bipilia yumnamna lupagi takaman ching phangle Monica na kilogram phumdoi aduga Bipilia na kilogram phutaragi category da lupagi takaman ching adu phangkhibani Japan Open Super 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट दा भारत की ओलंपिक मेडालिस्ट पीवी सिंधु लक्ष्य सेन अमदी नुपा की जुरा सत्विक साइराज रनकीरेडी अमसुंग चिराग शेट्टी हायेंगदगी मखोय मखोय की कैंपेन हौरगनी उज्बेकिस्तान की तास्केंद ngarang sanakhiba इंटरनेशनल फैन फ्रेंडली मैच अमदा भारत की नुपी की टीम अमसुंग उज्बेकिस्तान पांजल अमम सनदुना ड्रॉ चतखरे मैच असिगी मिनिट 19 चपा मतमदा उज्बेकिस्तान भारत की मायोक्ता पांजलमा चनसिनखी अदुबु भारत न मिनिट 59 सुबद 59 सुबदा पांजल अमा चनसिनदुना ड्रॉ चतखिबनी दिजमनी अरोयबदा मरोयब फामु तंपा की जिला मरी की तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना नोंमई मरफु तरुक यावना खुजुखुलाई के अमरुम फागले राज्य के सिंगी जिला सिंगी पौमी सिंगी लुप सिंगना लमदम सिदा क्लाइमेट चेंज की सैथेंग हंथानबगी मतंग द वा खनखरे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौब क्लास 10 की कंपार्टमेंटल अमसुंग स्पेशल परीक्षा की फोल ngasi लौथोखरे नागालैंड यूनिवर्सिटी की दिन डॉक्टर सीतारंजन देवना सेंजा थुमजा तवी हाइबगी मरालदा सीबीआई ना थिजन बखरे अमसुंग भारत की एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन सुबांशु शुक्ला अमसुंग एक्जियोम 4 की अतै क्रू मेंबर सिंह सुंदरंगदगी हलखरे पाउलोय जरे